Meng solian ti Jesus tatayay Luke, Luke sabta hopanim toluhu. Lokonien hinasilon lahakakane Jesus kapailet tel kilwakay te huhuh Galili ihonet teka unawan teleay teka silon ti ien. Lahat telay lato leilon ti lato kakau waliko hani hayaw leili ingan. Jesus kakukek. Kum namiloy ukekek kasale matea lato pate lialun masin nakewow lato pamulialuan ti teka silon liay leili Galili. Kumahe? Tuahe, na amuto kum to yahu ti lialui wo muto hani hayu. Tin amuto mat, ape wasol amuto mahayu kum sawi. Ape tesol 18 selon tehu ing lalap ti siloam mahus telei lato. Kum namiloi ukekek, kalato mat ukekien, nake wow lato pamu lialuan ti teka selon liai leili Jerusalem. Kumahe, tuahe ngakakane ule amuto. Na amuto kum to yahu ti lialui wo muto. Tin amuto mat ape wasola muto mahayu tini kumsawi. Muhinien Jesus kaki hani laha tenen meng hanawalaha waliko isohot hani teteka tap pupuasalaha tihayu. Iukek. Tel selon seini tea laku leili tesolkin. Lawe ito nahi papakai namasin ihuawen tuahe itai huhua. Ape honet tel ngahatiaikin. Ahang toluhu nga atengi na tea pata ihua tuahe ngakum niningah tehu nahuan. Koti hamahusu kakaweniwa. Itua hapuasa khoini hepekeun. Tuahe tel ngahatiai tesol kinukek. Tilimuen pakai aheke mua ahang liai tehu lehe ngahati hasolia aheke ape ngapiei. Sohin ihua ahang tehu toma. Na ikum hua ien koti kakaweni. Telau sabat Jesus hahanau teka selon leili tehu sinagog. Ti ien telhehin spirit lialun kapitiha hal yalu. Leili ahang 18 tehiton kakawin ma ikum hokaha uke. Ti Jesus ningahiwa itiloi telhehin ape yukek. Nga aile haiwia o. Ihanawa minan patul ti telhehin. Hahutuya hawane telhehin hokaha ape isameni hayu. Tel masiwi ti tehu sinagog lon lialu hawane nake Jesus haiwia telhehin telau sabat ape kakane teka selon ienukek. Ngain tepanim tehu aile puasain. Nahima leili tesol ngainien lehe haiwia amuto. Kumahe telau sabat. Jesus tel masiwi pahoy i. Selon leho muto huoka. Puki amuto pupuas telau sabat. Amuto upati tupu muto manihu. Apa hakahita akhi unumalaha telau sabat. Tel hehinie, tel kahin nati Abraham. Satan kapiti halialu leili ahang 18. Nakon lialun ti ohokiay tel hehin telau sabat. Kakayan hahiena teka lato watakai hawanei. Tuahe teka silon liai laha amumuke soliay puasain ti iyay leun. Jesus sukek. Ngaka kolong ni hakawahani amuto salen inti hayo. Ien masin tehu kokole wakililiu tel selon seni. Kalak i pate kokol ikek lap ape songotea pata lapalap monen. Ngakon lap hawane ape manihuk atai ingalaha ien. Jesus kakukek. Ngakakiule hani amuto salen inti hayo. Ien masin tei kokole is tel hehin waki ape italin hani hepalawa. Kalak teik is kokol ihakiwa palawa hatehu. Ti Jesus na itatale hahanwa Jerusalem. Ihahanau taka selon leilitoan mataun tehu-tehu. Tel selon kamei i, tel masiwi. Kaya palai selon hayaw away ti kawatan ti liali wawlaha. Jesus pahoy i. Amto elia liwa sohoy tewaw awing umyumin kanetesol tonain kapihayaw ti tap tahitapuan. Awisal tetewaw kumahe malimun. Kilan selon lathongi hani ien tuhe laha kumpon. Tewaw awing kanetesol ien hean tutuen. Tuhe natel tame tesol ien ikeiti kahip. Amuto teka amuto kumnon usi tewaw awing umyomin.
Amuto tu melal kikini kahip ape kamea ukek. Hei hanima amite kahip. Tuahe iukek. Ngakum coy amuto matesol amuto luama. Ape amuto ukek. Amite ang maun akati hakilawen o ma o hahana wen seilon leli taon ti amite. Ape yukek. Ngakakane tuhi amuto. Ngakum coy amuto. Kakawatetak amuto teka weli aili sound lialun. Jesus kak tatale ukek. Ape tain ien amuto ningahi Abraham, Isaac, Jacob mateka kulue kakai hayo lato hatesol kapi hayo leli tonan. Amuto hayo halini amuto so. Aile ape amuto tang maatalahini sumuto tilialui lo muto matilalape moloan. Kilan seilon lah ahuma huk tesol ape lato leli tehu angyain lalap hayo ape peseni leli tonan. Ape teka seilon kemuk teka liai pakai ukek patenaun, tatain ien hayo pakai ukek lahat tua. Ape teka seilon kemuk teka liai sameni laha, tatain ien hayo pakai ukek lahat patenaun. Lokon ien teka paresi nahima ape lahone Jesus. Luas saliliwa iye nake Herod Antipas pahan itelei o. Jesus hone lato. Nahi honewa Herod telweli moleai seilon. Kanga kakaweni tatale spirit lialun ti seilon. Mahewia tatale laha. Tuhakum kue nga hatapo tenen puasain ti hayo haninga aile. Tap tenen ikongni nga ti aile tenen puasain ien ti tehu luayak hani Jerusalem. Ti ien am totele kilan teka kulue kakai hayo ape nga masintel tilaha. Ape Jesus nameni taka seilon ti Jerusalem. Yuke. Taka seilon ti Jerusalem la hokai telei teka kulue kakai hayo pot. Teteka ti italo haniwen laha. Nga tohongi hakilawen apuhini aumia laha masin momhehin poni natun hahitake paun. Tohe laha watakai. Aile ape hayo lioi laha. Ikum ingai tehu ingan ape ikum to leli tehu taun kapila. Nga kakane hone amuto. Laha kum ningahi uleanga atengi tatain laha ukek. Kako amukewa teli nahi hehete kiema po masolian tihayo.